Satu, dua, nggak sambil lagi foto. Sudarlun Bupati PD Roni Ahmad atau Abu Usi akhirnya divaksin Sinovac di Polres PD Jumat 4 Juni 2021 dalam kegiatan vaksin massal. Abu Usi datang untuk divaksin bersama Sekda PD Idhami. Proses suntik vaksin Sinovac itu ditangani Kabid Pelayanan RSUD Tengku Siditiro Sigli Dr. Dwi Wijaya. Saat proses vaksin, orang nomor 1 di PD itu turut didampingi Kapolres PD AKBP Zulhir Destrian dan Dandim 0102 PD Letkol ARH Tengku Soni Sonata. Proses suntik vaksin asal negara Cina dalam tubuh Abu Usi berjalan sukses. Abu Usi bersama Sekda PD sebelumnya sempat gagal disuntik vaksin Sinovac di RSUD Tengku Siditiro Sigli lantaran menderita penyakit MAH. Sehingga proses vaksin sempat tertunda hingga 3 bulan sambil menunggu pulihnya penyakit yang menggerogoti tubuhnya. Dari Sigli, Muhammad Nazar, Serambion TV.